nezine mpanga litano ndio wizarya munana wabara abana bona konko munde yamawe ni wizarya kana umuka tukujya ngo twaturi kumunonga konka edine ketari ndio wizarya munana kutangaza ngo iri munonga okuba tinkwijuka izoba narumwe cyo kureberaho ubunanga twayirenga sapa rero bakajya ngo utakagiye kubyama ubuntu kabazire bakajya ngo tushabe chuti kirabiyeho okwiyaho tukatiyambwa nkombuzi yaba narambura kurabo makabundaga makaga gekanisa yeye akija nkomka kutayayira ningo bundi cyabo kashanga habaye ko warwara bakija kujya ngo rero bacabire mbwene ngo abantu abaje mu rwire ishara njibonera nkaho nambwe nyokunde bo mbuzi ninga ba reverend nimbajure kofira mbwene umwaka gwa kumurwenda 98 no 99 ubwo ine myaka mwenda kana nari umushaya hamya hataje umuntu akoreka nasara ko bito mu cyaro bakumwita nyabukara rwenko rijo hii nitwe maze yatumanyire te atiza kushoma myaka ya umwenda nazo munasare kumpuka yo shanga nasare mbwene kiri karasi yemwe yonka nzaye nkurura yompora ogwenko mibiri nubwo nazo muca muco kubanza amwaka ogwenko mibiri nazo muco kubanza P1 mbwene no primary ibitabo nabinga nabitwaza mpora kafunjo primary school aho hii ni twabo kubikanisa nanka ni kanisa yit mbwene kayite hii ne kanisa nishomero bana ngutakaza hare ngomwana muto natangira kafunjo primary school konge kitakunye bakujyanga ngambe ninga nkushobore abazire banje bakana bakunda kushomesa munonga kushomesa kandi kutega mushomero rubonire kuna kompitu bampindura abantu mushomero rya hanga hari chamakanda Central Primary School hakara wishe mwe nakara kanya kahangu kugira ngo rugampo fikeyo hakara kagendo kamani uko tamze bijere kuzayi naro kazuru boarding munonga kandi boarding ajike mwana wanje tukatambura nyobona abantu bana namukashomwa mushakana blessed ni mukurata bwe ngashoma no mukirasi yemwe akijashoma mukubi tukatambura kijere ninjangu no mayiro mukaga kuzayichonga mbere kuze omwitambuze bijere obuntu tubone zindi konka twatambura twashoma chamakanda primary school na P5 na zone P6 kusya mibira na mukaga obunazo muchamushanjuga chimara chamakanda primary school bitangu himu mwana wanje uko mukati kumanya na munonga sandi zitimanya bamwe nabaziye bagaruka barikara nabazire bitaba kutakujya ngo bonka abantu tujya twenda konka mbere kwena ngo umuntu akore ekayibundi kagire kiyaba ninga mu gice mwargamu murgamu nyense akamutija ko yifuza webare mbwe nitumuka umukura kwanje kona tukatwine ente nyinji munonga ente nyinji itakatwinira hangu twine miti twine ortoche rwinyi mbwenu hangu munonga rumwe mitumba yona mbwenu tukora turukwisa marwa kwandike bitoche mbire na bihabyo mukanyuka mukahisa marwa kushoma umwani kugira ngo tubone school fees mbwenu kaye bari nkasande umbwana bwanje bwonanye we nkankuna nkunze kushaba ningo bundi nabandi mukushanga binabaze kushaba kongo shanga kitabasa kugira ngo tukatayiminga sande oshanga either tunyuka naro muri y'umufamu ninga turi y'umufamu ninga turi y'umwani naro murtoji nanga muzee wanje atakaje ngo akija abastable numu sanda ka kwatejambi agenda temurura kora byona ataya n'icuruzo mbweni mwe sando mukushaba kuriya mwebe mukamta focusinga cyangwa munonga kamuzomero moyanye ya kishari tukatugizamo urukwenda ningo tarukwenda ikiragiro cyo muziri exactly konka ndeba ngo aho cyo kufera umutumo gweye nkamuzeye ninga nkamami tukugira ngo ubu nateye kugira ngo ndaza kushaba konka ibintu cyawe nabinga of
kose nyoni imferwa utaza kushabana utaza kure kigambo cya Ruhanga konka ziye kugira ngo nze kwe cyabaziye bakungambira ngecyo barikwenda yasoto akarstyo mbwene sande muzi yakata imwe shanga hano cyindirize ngo kubanza azana kurwa kamwe ngo kubanza kizana ko umuntu abuzamara kusurwa mukaga tuza kucubugana n'umushojwa sande tinyuka abo kuba furici no kuzo mu cyaro kisiya mbwenu Ruhanga twase ushimwe ngubwaje abantu batwakireje mu kuba itakeje mpero muzi yagize bakiza abantu kana bagenda bingi munonga aho kuyana ngo barugure konka yawe makuja kabine sente nche integateka ubwo kabandi ingana cheri no rumanya nindumanya kazi nkazinga itakeje mu kage nyine roho nenju zikazi hika ninga nihika mushanju teno wataho ninde mwe family ya kuri yesi Ruhanga hariho hika nkina trigimbwe ninge kujana ninge bicara mu nebye nebyensi yatujyango ni nujyango ninga ryinji ngarata kujana itaka kujana ryinji munonga konkara baye bariyenda bakurigenda kandi bine sente konka za burro bwirwe impo muze banje kamazi karati korora Kenya karma kanuka wabyagurira imodoka ije bihango ija kuno mbweni ya radio mbweno atabantu batukunda kuja muze yabiza maryo mufurici itaka yartwara ayine cyo ine jar kunjumu tabona yazarirwe abantu bacikundana kace mbwenu chisa marwa abo kujitaka mbwene ne bitoke byinje no itaka ryinji kasagara minji shangu buno twatsambya bagagure kugira ngo tubatesende tubone fees no kubone bindi byona abantu batigirira hari nituma mu chisa marwa bajangwa go wa Charles akar mzee wa Charles mutata wanje Charles tujamureba angwago mpohongo bagana mizi minji abantu bagapinga konka bakwenda ngo bachibatamisa abantu bona ne cyaro cyona ataguza kabona fees yo kwira abana isho baza kushoma yeka bo bakabaje nchakare mbwene muze yakaje musako yabahari munonga tonto yaduba muze yagenda kuri drum yanu jumati jifika waraji yagure drum n'urusheke twatu y'Uruhanga rwiturungira ubonye rero ngamizi gakwesindika yatimba yabona abakozi kandi abakozi binjumuka ati tonte kiduba sande nkije akata iminga sande kajenderera aja tumgashumya Ruhanga ze gosya tije muka waraji unukono bakabika ukaguze shayo na huwa teguchanya saba bakendera stano kumpano murufa kanta gwijegera nonga kuba jang twazo mu cyawaraji abantu nayo bagipinga bajang waraji ya Chelsea okujanga tonto yendera ngane icyo kiramizi na waraji nuko waraji netabonire abantu ndabije banyo yabusha kongo cyo kujanga bagure ninga basapode kujanga ukabone cyo wagurira abane kintu cyo kubayamba cyarima cyayanga sente bazi bima mwana wanje manyeje no business ya kabira hati konkaranga no kutangaza yes abantu bakupinga hona abantu bakunamira konkarahanga we nayo n'umuhanda uko kubata kureba mbwe nabo kutaka twine toche byinje namaroga minje na waraje nyinje umunju icyaro bakaba gipinga bangakuchukura konkubwire buchikaza mu cyanda n'inzara itoche byabura na waraje yabura abantu abahanga hari nabicyaro benyine bamara runda waraje ufite ko mbara na business yamara kubura bija bagitwara mpora bakugayana na gusitiri konka bagitwara abo ko batubene cyo gukora exactly tibine cyo gukora mbweno bagitwara bakaba bagitwara abo bushoberwa wakimanya ubushoberwa nabyo bagendana bacenana sente bazukwa konka mbweno mbweno katurira nanka na kisha nimicha cyo nkiya nanka naragwara no kidera renduru yes konka umubya waraje nenkora ya muzeyi n'abazire banje hari kintu kimwe kinkwijuka muzeyi akaryo umuntu atari musisi atine mando nkezi konka ukushoma sandaza y'ubuntu byabo n'ubwingo cyabo bwabo ngo mukoro ubwo cyakimanye hini yitwe turinga hanu ya cyakeringa hari nambwe n'ubundi bakumanya ninga bakumanya witu bono bakima cyakingwe jumba zayikanisa henyine cyacho vigande cyakose bari umumbuga engoma nkanze nzitanje manza kunyuga marwa zeti utengo manumbuzi tichimatsa za kuteka waraji konkago marwa muzeyi ninga mami koko akuburiyo mchoma kiri gukora amashito kashango inomwera wachimanya mchoma cyamashita kuko inomwera wenda nomwera mwe niyo kotere ngoma chimana shuma chimaro shuma inegezo umururo kugira ngo baragitaka nanka itaka brabra itaka brabra
mbwenu kinaningamba abaziire banje hamwe bakantangaza munonga muzeyi na mami omunaku egyo yona tuteka waragi omunju ng'epanga ninzuka wande tukaba twine ejirikani nka 8 za waragi omunju edubira abantu batunamire aho kukitahabura mbwenu twakiteeka omu bitanda ahansi y'ekitanda yashanga twateeka aha mushego buri hamwe hona mbwenu yaba waragi kikayo kiro kimwe kumba byami nkiro ninja kitanda nyehindura azamitwara waragi ejirikani kumbagara yangu handa ejirikani yatuka waragi yanyusuka omukano buri hamwe hona mbwenu niko banyire waragi naba nemwe nashanga nemwe nagirigasize konka mbwenu embeera nk'egyo yambaho waragi abakuba nyingi omunju n'okuduba nk'ebyo muzeyi na mami tiine muntu n'omwe n'okusya nangwa nati mami wakiroho wabe nanywa amahari gwago it was only business kyompa nsiima Ruhanga munonga konka okunywa amahari g'omuko witu oineho iwe amahamo konka muzeyi tiyakiroho muzeyi akafa last year but one konka mbwenu tubanywa amahari gwa twabasiisi munonga konka okushaba kwaguma kucumuka nambwenu tinkumanya Ruhanga tukwasa abaziire oine abaana yaba nnaku yaba neki turwane kuranga tushabira abaana takabyamire ninga twaza kubyama ninga bwabona akanya koona omwihangwe nikyorragi omwana obundi abandi nkiitwe ninga abandi abari nkanye nimbabazi za Ruhanga konka mbwenu eshaara y'omuziire kintu ky'amaani munonga it's a blessing buzima yes so wakurra omuri ekyo abaziire batakukundwa gye wagira ngu oire ekidomora kya haragi ekyakugwerire iwe nonyuka otakunywa agu wabe nonyukira abantu kotagatesitinga gamanya obundi kwarite yago tokashanga abantu bakambagangiraho okushanga ngo kwarite kabe owabanyuka katesitinga kayo nomuzeyi nari n'abaana tukaba twine abakozi bingi ab'okugira twine embiire mbwenu n'emirimo nyingi okukora omuka konka nk'ebyo bwana mbwenu oshanga obundi tontoni wekisya ogutemeraho omutagato gwa nekyosya kitu omutagato witu oku mubakiga ogutemeraho oshanga n'omuzaano konka Ruhanga yandinda omirimo egyo yona n'omukunyuka n'omukuteeka waragi tinaba musinzi kandi tinakunda waragi tinakunda marwa kandi kuri omu rubaju kosiiba nayo kogikoramu munonga nangwa n'omwe tugiiba tukitwarira abantu omu irisizo mbwenu nk'ebyo baana byona oshanga nimwiba nimushereka konka iwe otagikwateho tugarukira education waheze kyamushanju kyamakanda primary school waza nkahi okakora zingahe kyamushanju kunahikire omu kyamukaaga nize nagira ngu omujabiriro kandi omwana akoragye omu ishomero ntarikubi munonga ndikora first grade konka P7 moka nakora first grade ya grade 11 mbwenu nagira akantu kumwe manyo n'omwekunuko tinashoma gye kugira ngu tinabitaho omutima namangu ekyahwire akumara P7 first yandema kakora grade 13 grade y'okubanza yandema kyanshasha munonga by the way 13 nizisasa imwe yongano yandemere konka mbwenu tindabyamire nagumizamu Kyamakanda Central Primary School mbwenu akaba ishimo rya senior kandi aho mpoha mwanya gumwe mu Kyamakanda Secondary School tinina mukakashozi aho hiyaho twashaba umwanya mbwenu umwanya gumwe kishayini kimwe nabana bano bakana bakana batumana kutumanya kugira abantu bari batwanze taho mu mwazi bana bo kwingana singwe yatinze shaba umwanya Kyamakanda Secondary School bagumpereza nzayenza umusenior wano wishimwe nzayishoma konka secondary na level yo kutangaza mbyo kushoma kurugo mu primary kuzo mu secondary tikintu cyo crossinga no kugira ngo copying up kwa assembly ya secondary kumpa mu secondary shanga abana bine micwembe munonga ke secondary ya mixed na bikina bujo konka shanga yemuzeyi wabo tahereje mu primary kumanya mbwenu kanjira nko mwirisizo kandi yamara yanda kurenzya mbwenu kumpa yo ngabana ko ndimo ndeskora karabati myaka mushanjo mu primary hata naza ya secondary musininya wanu nabonye rwo mu kadeni ntaho umwazyo nshanga y'abana abantu bazo mu boarding obiz banje primary abantu baburi abantu bagomba scoringa bwe nagumza n'urugendo ntyo sininya wanu
kumusinya wanu umukanisa y'witi yakafunga cyacu vigande je na ningamba jito hina y'umuka eri mu mbuga yanyu mbuga mwe nangwana kwa kugiza abantu bizeye kuburura hati no bahera numuka ukushango baza wa rubanira bumbuze cyangwa za mwe kuriya mwahaba hata kana bahabura tahamanye bahabura kunga hati kizahindukamu kizakushikaho so hati musinya wanu kafunjo cyacu viganda bagure nanga hagira umuntu yaba henanga nje munonga ya kasiyo bakumanya ibyenanga ninanga izakari munonga kwaba henanga abanyinkuru banje kumweta muramira miki n'uwizarya kabiri umunde yamawe agabana yiga music yo mu secondary yakiri ku musini ya 4 ariko mafutire nanga inanga kafunje tebashobera tebataga tubarondo kugitera abura finally bamanya ngumushana jumonta abantu wa Chelsea haza yagiye mate nanga igamba bero bajyango uwagiteka no hinde kanisa eje nanga izo wanyumuka yagumeyo mujibikeyo mugume mugihe hariho mukora hariho service yes sando turuturu cheze jano jumeze wajiga ko gitaho gitwara umwazyo for safety mpaka kugira ibe safe kwani yujumanya musigazi yabo wamani nangwe nanga yakitera yahereza yabakatera nanga senior ubonyo ndi musenior wanu yes konka bwe nanga no kugira ngo muka side ya muze nambo narabeshongoza makandi ko kweshongora nanye nanga najikunda ndi musenior wanu my brother kana shwamizi ko musenior atiriya kushoma optionals in music no Swahili n'ibindi bintu nanye nakunda Swahili na music abwa brother wanje ubwe mpo kutenanga mwe na revu ya senior wanu nayigenanga ndikosa desk sinje tuyira musenior za music ko musenior wanu brother yanyanga shumesa mpora nagira ukahindi nakunda music nashoma na masenior wanu senior 2 nagumiza muni nshoma nabundi mu discourse stiru second term hashimira habo conference mu secondary yitya chamaganda secondary school second term second week it was like bicaje kujya ngabe conference abana bije okurga Friday koma Sunday tushabe abantu bije baburenjiri batushabere mbwe tutebekane yes aranga no kutangaza timo kuyankwasize njana bo kunde nanga kujya ngani mfite nanga nabana bari bakitira umusini ya bakumviza aho myaka no experience nugomuka njanga ndukusho mu rwa gatano rwempo n'urwa mukaga mukanje uko naba buzabuza yes nzayishimiye cyamakanda mu conference kushikaye kumba ndyananga mpoho namwe ntinyira biringitire ko bakanta kabire sini ya munonga ko ryarubajaho harubaje bashaba kujihuba mwenu umuntu aburira kandi reverend rungi bya Yesu medadi yes uko mushaya burinjiri yamani rokuza kendera shamwe kitabu cha Matayo ishura ya mushanju rwa mushanju kugira ngo akana shiko mu ruzungu ask you will receive yes seek you will be given yes you will find and knock the door shall be opened unto you yachigambo mushaya yachigarukamu uyamara kuburira injiri kuchimita yagamba life ibintu bikwata life finally kwa bana naza kujangwa shabe yes aishona kishonga oh cinnamon where will you run to oh cinnamon where will you run to oh cinnamon where will you run to on that day run to the bush the bush won't hide you run to the bush yahishungura mushaya yahishongora mbwenu wareba ngo msista ine haro kubasa kweshereka nuzo mu nyanja nayo tebiza kushereka nubo
mukama simwe mukama simwe nsima mukama abo kutwara mu rugendo mukama simwe ntusima ruhanga abo mbabaze n'uburungi bwe buri zoba natwegesa kurabira mu kigambo cye urugendo ruturabiremo nshome ikigambo cya ruhanga dushomere igitabo cy'abagabe icya kabiri kandi twayigamo ibintu bikuru bingi kandi rizoba twashoma igitabo cy'abagabe cya kabiri ishura ya 24 na n'ishura ya 25 kandi ishura ezi nze ishura zo kumaririza igitabo eki nimba sima mwena ahubwo mbahurikiza kandi tukushoma no kwega ikigambo cya ruhanga umucweke eki cy'ishura ya 24 ntongera kureba Nebukadineza nasingura abayuda no kubatwara Babuloni bari enkwatwa bigambe ibintu tureba ekituri kubanza no kureba bwa nyuma y'umugabe Yosiya kufa umutabani yamuhungurira konka Yosiya akaba akoze ibitari kushemeza mukama akaba agendera mu mihanda y'ekibi haza ruhanga kitari kumushemeza kandi umutabani nawe yazaho umutegeki bwe yakora ibitari kushemeza mukama kandi yaza hangomara muto yategeka nakora nk'ebishe yabire nakora nangwe yakora nebe bikukiraho ibi turi kureba mu kigambo iki na no kwega no kwetegereza ntongera kureba ruhanga atari kushemererwe kibi abishemwe tumanye ngo ruhanga nacyo rubanja ekibi cyona ecyo umuntu ari gukora naho icyo umurugendo rw'itu umagara gaitu nk'abakristayo tongere kwetegereza no kumanya ngo buri cyona ecyo rukora ruhanga ari acyo rubanja naho icyo abisirayeli bafubirwa batwarwa mu kwatwa nangu abenji babatwara kandi umugabe uwabirasigireho we yaguma nahemi emishoro kandi nagihereza ihanga irindi rya Babuloni kandi icyo kikakomoka omukugumiza munajema nakore bitashemire nabo icyo cyone cyo rakore umanye ngo ruhanga nakucyera rubanja kurugira ibyo kozire okubiri kandi ntongera kureba ruhanga nayoreka umbyo businge bwa Zedekiya bwa nyuma nawe yeija yahungurishe kandi yatebweho nk'umugabe nabo ari kutegekwa ari hansi y'obutegeki bw'aba Babuloni yategeka yakora konka nabwe ruhanga kabatashemerirwe nabo nayongera kwereka abantu ngo ni ruhanga uri kutegeka ensi yona ni ruhanga w'amahanga nobu atarikirize ngo ihanga ruhwereho kimwe ruhanga yagumizamo nayoreka kwa ruhanga w'ubushobozi bwona ruhanga w'amani ari n'ubushobozi aha buri hanga ryona kandi uko ari kushyikiriza icyo cyagambire abo kwa kabatumira abanabi ntumanya ngo nabi Yeremiya akatandika kwereza obunabi bwe ombona kobwo obuyabire narabura abantu nabeshengereza ngo bagarukire mukama konkabo batarukurra kandi ebyabarugiremu batwarwa mu kwatwa babonabonesibwa babonabonera umunsi etari yabo abamwe bitwa kandi ecyo busasi na hekaru ya mukama na Yerusalemu orurembo rukuru rwa Dawudi rwagotwa nabwo ecyo aba Babuloni bagota orurembo
bakwata ensi yona bagezingamyaho haza Nebukadneza yagumizamu nagota Yerusalemu yatwara babire basigiremu. Ntongera kureba manya Ruhanga yaba akunzire ukamuteshukaho ukamurugaho ubundi nabasa ko mugisho gundi akugirira imbabazi arakwenda kureba abo yasigaho abo yagirira imbabazi bone bija kumukurata. Manya kinji binji bishiraho amagara gitu ibinji byahikaho abandi bantu ubundi Ruhanga ari kutekateka ngo ntuza kwegera hari yabo tutandika kugendera mu muhanda oguri kumushemeza konke cyo busasi ubundi tugoma twanga no kureba ibi by'imbabazi byatukurire tugendera mu mihanda eje y'umwirima. Erizoba tongera kwitegereza ngo Ruhanga ubundi kwari kutoreka yaturabura twayanga agumizamu nakaba kasigireho kahweraho kimwe n'ababire basigira umunsi ya Yerusalemu mu rembo nabo beija umushore cya 2005 nabo batwarwa umukwatwa ahubwo cyabireho abantu aba bakabura kwetisa nawe ico ntongera kwegeswa no kwitegereza kenji tushemerire gumantujo mishoga mukama no kumutakira tuketisa tukegarukamu abo kwa Ruhanga weitu na sasirabo abarkwija hali barkwegarukamu abo kwa wote garukiremu Ruhanga na kwayo akureka agira ngo birakubeho nebyawe. Abantu basigira umunsi ya Yuda aho Nebukadneza umugabe wa Babuloni yasigiremu uyataho na Gedalia mwene Ahikimu mwijukuru wa Shafani kuba mutegeki wabo noreba ababire basigireho nabo babateraho abategeki abanyamahanga ukubakozesa amuba batwaranka abahuku ababire barya abemyoga batwarwa nangu nabo ababire bamanya mukama bagenderamu. Nyenda kugambira wishe muhurikirize ngo wagendera mu mihanda mibi Ruhanga atari kugumisereza Ruhanga atari kugumisereza kibi abo kuba ni Ruhanga ari kurwani hari ni Ruhanga atari kugumisereza kibi ni Ruhanga ari kwenda abantu bona bahika kwetisa. Nawe ico tongere kureba umbigambe ibi ukwaba baremere kukorobera mukama bakahikwa kabi haza twegemu okwetisa okugarukira mukama okugumana twetisa tukagumiza mu nshemeze imihanda yeitu kandi abategeki babi kubarazeho ito barabene bareba ubutegeki bubi tushabe mukama ngo areteho burungi habe hepinduka ahabo kuba abategeki babi bagumaho nibabasa kureta kabi ayihanga lyona. Tushabira amakagitu ubundi banyina maka kuba kuba babi ekikachona kisisikara ihanga lyagira abategeki babi ihanga lyona ndisisikara nangu nekanisa yagira bebembezi babi abatari korobera mukama ekanisa yona neikwe ekifubiro ekikabantu bingi. Nabo ico twijo mishoga mukama twetise tumusherure tumutakire ubundi mukama akatugirira imbabazi atuyiho mu cyome cyo mubi atuyiho mu cyome cy'ikibi azatwereza amagara abo kwantongera kureba ubwo bwanyuma ubona ko bwahikiri Yowakimu umugabe wa Yuda kuyabira amazire myaka 37 aryo mukwatwa umukwezi ku 12 ahakiro cya 27 cyoko kwezi umwaka gu Evil Merodach umugabe wa Babuloni yatandikire mu kutegeka yiha Yowakimu umucome yagambaje nawe yamuhe kitebe ekiri kukire by'abandi bagabe ababire bari hamwe nawe Babuloni ngo atuye Yowakimu yajura ebijwaro by'icome okurugaho yagumanarira ameza y'umugabe birebye byona ukande ebyo kumutunga umugabe yagumana bimuha buri zoba namuha umugabo gwaryo ebiro byona ebyamazire aryoko acurire. Nyenda kubagambira ngo kandi umuntu omubi karkwetesa yagaruka umuhanda yagaruka yashemeze imihanda ye Ruhanga amusasira amugirire imbabazi. Manyo kwetesa ni kuretera wagaruka busya nico turi kureba umushureji ya 2005 kandi tumanyira kimwe ngo Ruhanga aina amani nategeka nabo ababi deba yategeka mu ihanga kandi yaretera mugabe bwanyuma y'umugabe kwetesa no kwenda kugarukira mukama yahebwa ubushoborozi nawe yagaruka yashitama
manyaruhanga nabasa kugarura umuhanda nabasa kuristoringa akwereza amagara masya agende niwe nabwo ninkushabira wishemwe umukama kuramutakiri wagarukana nawe akugarure akushemeze akugarura umwanya gwawe manyaruhanga nagarura umwanya gwawe tushabe mukama atugarura umyanya yetu aisitana biratugotire aisitana biratukomire atukomore mukama tukomore tuba bashemezibwe haza tubane kugendana mukama mu rugendo rusya rero twantugumiza mu nsome kigambo cya ruhanga twetegereze ngo ruhangane rukundo nowe mbabazi konka tarugumisiriza kibi abarugumira mu kibi nibafubirwa kandi abarkwetisa mukama nabagarura kumura yetise mwagarukira mukama naija kubagarura kumura amanye kutanisa ebintu mugashona bitagwine naija kubahindura nk'abantu be abo kumuhimbisa tugumizemo nsome kigambo cya ruhanga no kukigenderamu mukama twereza amani ngo kusingura ensi nombiri na stani mukama agume nimwe nsome kigambo cya ruhanga tushomere kitabo cy'abagabe cya This is 93.2 FM Revival Radio, the best Christian radio. 93.2 FM Revival Radio, the best Christian radio in southwestern Uganda. Ndihidri cheshongoro chatichiza chimwadachika 55 zarenga shaibirize chirechi mwebare mnongo kuva muruho kandi murikize program eji nyamurungi mbaje turugendo rwamagara
hariho nanza twatse adias nagira ati nduho Reverend Pamela Mutabazi Chaplain nahabwa Rwampara Farm Institute yabare kuba yundamukize principal Angela okuruga Kabohe yes yabare kurikiza Revival Radio tubasima mnonga abantu ba Kabohe kandi n'abantu ba Western Kurete beniri prani yamano mnonga recently turigire kutayayira DSC ahawa Western Kore kandi twamshango mu office nsima management ya Revival Radio rukwebemberwa wishemwe rutari mu Ronald nka manager abantu abakature karukundo mpango mnonga kandi batureka ngo bariho okukwatanisa naitwe okureba ngo injiri yaranga yangira kuburwa omureberezi bwa Western Kore ikinchoreka ngo Revival Radio tero kukorera hari yankore diocese yonka kandi tsima tatetu maranga bwo bureberezi bwo bwankore Right Reverend Associate Professor Fred Sheldon Mwesugwa okwikiriza ngo Red Age ebe yabantu bona Red Age icyamaribirizo kona nambone twinire plan n'abasabusankore twinire plan abantu Western Kore wa mnywana wetu Right Reverend Amos Magezi twinire plan abantu Northern Kore watatetu marangori na humria emirimo ye Right Reverend Stephen Namanya kandi nshabangu mukama no murebereza umusiriyo neja twatandise nawe abo kubegena radio yanyu nagandi maribirizi abo kwa Revival Radio enjiri iriyo nenjira kuburwombe treka byona turukwija ompati tu ya kabiri yaraho abantu bariho kandi bahurikize program eji abari kutireba YouTube abari ya Facebook abari online tubasima tsitene bugaricyo mukama kibahiro mucha www.revivalradio.com mukama kibahiro mucha Robert umurakamura twakureba omburirizi Brita yabari kubayo ndamkize yuwa sister mwena habwemermo yarange murukora mukama naye barukubarinda mwana wetu Stuart oguno muntu wamane no muhezi rukura ebyo bwegese ansi y'ubureberezo bwankore no mukama wawe honest oguno muntu wamani kandi mwana wetu Stuart yabari kubayo Assistant Education Secretary abwankore diocese ndamkize umucyara na family utaramkize Reverend Kano na Gasha na departments zone z'ubureberezi bwito bwankore mwe bari okorembera umwaka shoza ko kandi bakunda mnonga arhudi na wa St James Cathedral the very Reverend Kano Nathan Bobs Mwesje umucyara wa na family yona arho umwandishi wito ubureberezi bwankore Reverend Kano Edson abasa n'abahuri bona bari aho ababurzi n'abantu barahanga oshe muhone stwagaruka kandi tuje mpati tu ya kabiri ikomene ibiri kwazi tungire wazankahi kuna bune points 12 na applying Bishop Stewart University nangwa nkataye kugira ngo brother wanje wabundi miko nani ngangwa benatiye nanga unabininyetenga yagabani yabagiye kushimira BSU ninjaka akamazire kumara ubushumesa yamara BSU mbwe nanye mu applyinga nagantinze BSU kugira ngo n'umwanya 1 guri hihi kugira ngo zo kumbaza akambara kugira ngo waza kuza distance y'amano kurugumuka kuzayishomero kandi n'ikindi university ya yiti ya Church of Uganda ubundi no mukushomesa nibonye kandi nishomesa je bundi n'ibindi bintu bitari byo kugira ngo nukumgarasi byonka namunange bya bibara hamwe no kumanya rahanga yes so na sha BSU konka kubashobize list yo kureba abantu abo bacire list nganta rumwana wanje ngashaba kunza kushoma ushomesa bursu wa hirgonka saida mini konka list banshoza konka tinkuma yabanyirwe yaba abana babiri bigiti ndakengere mbwe no bishemwe tarachetegereza konka ranga no kutangaza haga bari mushaba arukora nka secretary wa university bakumweta James Tuyagenda Matama ubwirobwe ubwo musharyo witu gwabiyanja mbwenu kumbanyirwe na kumugana kigamba mu kwaje yakigambira taza twakureba James atakaba yamba mbwenu tumutoza mbarambora tubune namba Yesu mu ubwo mushija abumuziye nangwa atfaho final after like 1 week bangambira ngo nanyabanti ya list banyongeraho mba muhera bunda bayirere tinkumanya no kuyaba yaniki
konga nanye banyongeraho kunza kushomora Swahili ngo mushomesa Bishop Stewart University ngwe n'umwanya ngubonantyo batahero byo kumurika bingambira byona bamba of course barazo kugira ngo banye fees n'ebishari byona n'ibyo kwetagwa mbyakira ruhanga nyamba munonga amuzira kayi no busente n'abaziye bakina ubusente ubukorwa mu nanyibagambira haragaho umarwa n'ibitoke n'umwana n'ibindi mbwene mbona tuition almost yona ninjira ntandukanye nshashwire bampeza aho kubyama nibyo kurya by the way for the first time mushoma kwanje kubona cyacu kantangaza kingo sinte ziyamuziye yabazihinga hanga yabaduraye kiciro bakahafizi yona then bankwasa emitwaro kinana ninjizuka yarubaju konko bunda gubwana n'imyaka wasanga ninka nyingi nyuna zaranka nyingi ndakumanya ngo ninko aho rent ya unda turamezwa shatagomba hogona yes kugura hebe ubundi byo kwese safuriya n'ibintu kugira ngo uze kuba no iticana bikorera ibindi byona byo munju nibinji munonga abo kabanoza kwitongora mwana wanje ka university n'ama shopping aho bice MP hazitinda ncenana wachironda cyabura kinana cyabura sandita kahuyire ndanahe mugambo wenu yes konke cyanyambere atoge mukuru wanje agaba nk'umuntu wari yajaye university kubimanya je munonga of course agona matugu umuntu afite abana manti ningisandiro nako yatagire arugambira abazingi mushaka bacimanyaho so batebekana sanabwe kunagiye kufite urwari muzeya yacu kushoma mbwe na mami hanga mbwe nakaba kwasa baye kamba bayizirika bakamba cheti kandi bacimaje munonga mbwenu kunagiye kunyanza kurora sente banga bampezindi nagumiza munashoma nazo first year semester kubanza najumara university nangwa nashanga interesting BSU nashanga hari nankana chapel very strong twini chapel ini Reverend George Muramera yes we aba chapel by then kumusha yatwa cyabana ba first year twazo mu chapel twayishongora abana bija nashanga hari abana bamanya mukuru wanje batera keyboard mu chapel nawe yes kuno abamiki mbwe ntati namanyirwaho nanye natemberaho bankunda munonga chapo batwakiriye batwataje batubona ngaza campus ngabishimwe gendesereze mbene batugambira byona BSU hariyo service ya bursande ya wiki rwa katano shahina tuzamuchaba twakira mbene foshuwa iferta tom okuza BSU kushabire kwa kushemerenga university abashomesa bari twashoma konka Swahili ya university yagu mwana wanje abashabija batugamba Swahili ibyo gukora twaza kurunda nanka internet no kutayibuza byo Swahili ibintu byatwemerera mwana wanje ariko afutandikaho konka ruhanga yatiyamba twabona abantu mu chapa ino bantu bashimase mukosi batugaidinga haro mwana kamwita mu Picton kansi meeting basa kumwebwa ugumushinja akaryo muchapo kandi ajye mu ijuru ya mutadiya nyundi umfastia ukumwana kan supportinga munonga yandamza university nashanga minister mananga no mu grade kanse bya nanke bya ba university was very smart yantu muchapo twaza munango naza na keyboard bamanya batyo munamira yatwise twaza ku burengera amasaka twatambura mbwe university buzumashanke yabonera first year najumara nangwa nakoraje Kuzo mu second semester na beta nakora kubi konkamwe na mara first year twazo mu second year akuna chiro mu second year batumu kujino kumpa harrengo rwona ho kuboro hona kuine bigezo byinji munonga ndiyo mu chapo nangugwe mpa abana bashanka bacinda bene batira munonga twazo mu second year atasigara batadia konkamwe nagabe nanga kandi nyowe nondizo muchaka kumweta Reverend kumweta Justus amanya hata nangwa Reverend na kurogo kuyibanda yes tukumanya keyboard mu mwakagwito gukushoma mbwe na education omwacho bataja keyboard mbanye naza hombwe no manywantyo kungachanya bana gumuchapo chapejo kuna cyo musekendia mbwe ninja musekendia niyo nkasini atu nemyaka staboni wamanyirira university no shanku wamanyira atushambwe nko wabo mukama wenda kwebwa university banke yawe
kandi ubwo ibintu nibwo byatandika ibintu nibwo byaguma ubwo tukabira kugira ngo n'uryo umwana atushya amaboko abaduga mpaye chikaru sati satugorora gino makampasi no kuba smart mnonga tere chikaru tugura shati zo kushana tinkijuka ikere group chi tinkijuka je ngakije hagira esati ya trending ambweni ya komuni sati za pinki nashanga njine abantu bojobona bajine ko mucapo mbweni twashana no tinfo ya chabe kugira ngo mushane nk'abantu abakuzinanga kwesongorera hamwe bino chigorora wachitamura wabo mukama anempari zanyu za black pari za black bari mnonga shaka no manyu kashobana nyekashomera yo mbwedu yes nabo kabi bwanangugaje nija nk'abandi bakampasa bona nanda kuzomunsi okujunwa ntaguma ndi mucapo bakundeba ndi mucapo ninshaba fellowship tinkosha nokushoma nishoma inanga ntaje munonga nyono gumusigazi just sata nanga nuverand no mukama konka nija nabona yo ndizo muhicho mucapo nanga babunda kumana basakunjura sasa raho kugarura ukacyenye owasini ya 6 wavaka kahendera umura nakanjana ye bwingozi into bya byinshi karete yo dene tugarchari yo abo kubogo namba ya kabiri ntwenda umanya namba 1 akahendera namba 1 ubwo injanga yayeba yes konka akija kutwaza umuvaka aza ho distance kuna gira umuvaka ya sini ya 6 ranga yankwasa mbwene je nanga njane iza kumpitu ngo ninga nije kuja kuyamsa tinkamanya yes abufite nanga niza naja haja secondary yankunda abwe nanga still bambo no kujya ndashimisa ndi umusini ya 6 vacation mbwene na very busy hatugo mwichomba huyatera resimu kujanga beeping yabona kasumya yire kujanga jaho yatera kasumu akuna akakwata karimo aho najanti mutere nashangwa abo nobwire shangu ubundi yatamirwe ninga nabwe bye imyaka ejo po bugumyo shangu ubundi yawe undi umudro yawe yashinga kwa muganira raro baju connection yare mani ndekati ko muchugwe mpo yahwera mpora yareba ngutora serious kandi yija antera nkum first year university ya ndamsyaho konkambuye no twakoma mpo charge ndashitiyo yareba tamtere humwete njango ubundi kire plan yara kugira mutaka tora renka siskara yes bwense atkuzumu sekiendi ya university ndio mucapo bonirizo mucapo mutahi wanje otyo umwishogwe mpaho nangwisha bagaba ryumuhereza wa manu munonga tinkwija kuzahari ku nkugo mishingwe ntumanyana umuhereza tumereke ko ngata umushiwe no twakwata mugambirizi na nawe konkambwenu hatumanyana kandi mantu binambona ryumusekendiya ogumpa hana nchakare ningo bundu nokuza nyensyana cyo kumukazi wanje tukumanya na parampora ngatutina nakabantu mutapo tumwe tusanga kweshereka konka tukumanya nito mutuma kwitu amuyato nangwa twereza hamwe nabakana shumu bushomesa mbenu yatuyehwa konkejo yatunga kora mukubitinda ko zirecenko kuna kutum fastia njana kujanga mana zagachomu kajabiro ka university no kwenda kwekuza konkara hanga yamanya kandi yampo yanaguza nashoma umbye kukora byona tunarga kushoma naguma ninshoma twazuma tadiya ogwa muhero mwaka nangwa naza munangwe byaguma bya no muntu wano hendera ikintu nchiguma buzuma urugendo rwa yangu umwami ngubwaje nashoma twagezaho konka ibintu byaguma karahanga yatuyambatira byamu tadiya najikoraje yaba mu research yes research tigumata kwera konko bwiro bwitu okobona umutwe nga topic na hata nuko biri shinta konko kujukura wenka mbwene beyawo nkibe ko muntu abo bijango hate emwekazamu okuherwamo wachimanya akazamu ibintu byesenta bamwe exactly bakwenda kwendeka munonga no kutegana hazoguma nankani during our ya atayimo tadia bajangu abakushomora Swahili research wo mu Swahili katonda wanje hacho Swahili research umuntu nujuru twatugije twimanya byona konka mbwene ngo mwezi no kujangu cyatandikiraho twatina washanga umuntu mbwene kandi yaza kutasi bijere konka rahanga yanyamba nabona supervisor murunji munonga bakumweta umwami kuba kurunji Abraham wo kumushaka nacumisa BSU yaje umushawo wishemwe umanya Abraham kuba kurunji rahanga yanyamba kumushaka supervisor wanje n'umushawa mpora munonga aza wishemwe yes uko mushaka ampwera sachi najikora nkajijamo by the way otyo tadiya najimara nakaje munonga
university mana chendera ushemu nakora second class upper kachika chekora nka first class konkambo yenu second year ya unashekuwa homba habe chatuma ntakora je first class konkambo yenu nakora second class upper nonje munonga na umushomesa umutendeke ruhanga no kutangaza wajwara najwa degree yes abazire banje bashimirwa munonga konkomo thadi yoga mpondo kushoma na bostiro mu university ruhanga iguru rwije nabo n'umurimo wo gushomesa mu secondary State High School ikitandikira hari yantare road ahambara ubari munonga yes kuyatandika naje headmaster yagaba ankunzira ka no staka ndeba nkambara modern secondary ndukora SP yanje ya muheru mbweni yankundo kujanga ndi muchapo ndukuyamba abantu mu SU nachi hati ya gumana amanya kuba kuri shemero headmaster gwempo yanyanzura mukama wa director nangu mukazi wacu jyo mupaha mwitani na abaje penna tozo ya my first bosses pampo mu master high school kushomesa Swahili kuna amareta myo kubanza kushomesa nabo mpa nangita myo kubanza umwaka shi 2016 ndimo thadia yes then nabendo kushomesa batu bampereza office timwe cyo bangunzireho akari abashaba bakora b'imyaka mingi experience abashaba bampereza ubwa deputy headmaster mbo mu campus urumuto ndumuto ni experience itakabiriyo y'ireba nyine ya nanka ni mvaka ya senior 6 ya yindi mwero bajyango ati kandi bamba office abashaba bambe cumuruza sibu nangwa nabo mukama amatayi twatandika gajwaro leta yatuge mpo nagwezindi nazaje nanka numukatare kakoba rwa kanga hebo arakatare nzaye naguleta izanje nazikoma wazugora umukatare headmaster kashi bya maya bakambasano bareba ntenyerwa kandi nyizuga busha ashita bizeza zige twatujwara ze chikoro no kagora kandi kakaraga ochigoro leta yawe yakumusha ubu mukama deputy headmaster naza ho twakora konkana akora ndukushoma shantinga za konkana hanga kwasa na balancinga kushoma namara na graduatinga nanga bana bakaba takuma n'umwidi bayida wabana bana nishomesa bakaba batakuchimanya na staff abache tito utayibuzi umushawo manu mfirdu mbwenu inanga ko bagize ngo nisino najwara abantu batangara najwara masters na konkawe kire degree mbwenu najwara namara waguma yori deputy head teacher naguma deputy head teacher ko namara kushoma kandi abana kure SP yanje ya muheru mbara modana ko mushaya gabandebere bamanya ngo umazire hato banyetaga munonga kandi bagaye binempiha nyingi azokushira yererwa singa office ina bindumu ate bintu byane ndemerera sente za remera kandi bamanya ngo nakuyana deputy wajanga waza kupata iminga wara munonga ishino bakimanya aganto kubihanda kubi abashana bagamba ndumbuye nto kubanyenzire tereka njende nabwo nagabaninteye nanga gacika okuba zacyanye bakwinize na kumu first year second semester obwo mushati gagendaga bari mushikirwa wa St James Church of Uganda kachiko yes habe gap yenanga mbwe naze nashobora nanga chika then deputy ndukushomesa ndukwemera mbwe nti sande nzakachika ndeye nanga nzakushoma patio mpaka so naza modern school State High School nargayo nangu mushana cyamukora mukubi nabe ninza kugarura ati mpobwire kunza modani tuzomuchapo tushomesa abana je munonga tubigise byeshongoro tukurumura umugwamani ndakachika hati mukagana mpangisa yenju nanga mpango kubanga rwa university first year nakani mpangisa yenju ya dabo kachikoku na tamwe ntebe kanzwi na university boko no sente bwe boko zomfird no kushomesa intinje najara yona yaya naba nkumufari mwana wanje haza ogumwishicho nabire nyine university tutarakomera mpoto agumantumanya na mukshoma kono tagumantumanyana bweno kunza gachika maze kushoma esimu ijira mukacengwa ngwabe naija kunumbara no bagabana za kwakira twitwara mu cyaro biyabaye na university kandi wabo harahanga hari bweno njanta biza kwenda bjuguto munju yanje jimpe napangise bebe rukunuya ni bushumu zo mu cyaro ngoze paka sozo kundu mu mabara ze gronda ayija bitekamu mayinkora mo mbara modani
atwana wazo mukazi mu cyaro kunkamantu ku muntu na nyinsi ndi yamutwara kubatu twaza no mfuro dobundo range yatu yambere ajyaho mukazi wanje nubu mpuraninga rangana baburi byeyi munonga mbwenu ati amperu njana ba distance no mwicukuzo mu firdi nanye kuzokwe hanga hari ninjangu yabona exposure y'abantu bantu kandi abaye bine ubundi cyakwenda no kumuha byona yari biwo kiriyo no utandukana ati ya nyumba yini ntembura nabwita gita ndeba connection shanke yabrabra kunko mu kicogo mpahonyija ndeba nambo kugira ngo sheka rinchasa kuba ikintu kibi nyanti mbuze ndebe program ye kugira ngo nandangu tuzoma makarya ninga shi nandangu ashirwe ryari hakuna ambuzo kugira karyo umuntu wamani ubundi kutari ngo kwanje no kunabyenje wito mu cyaro atumbuye nyo ubundi intananti ubwo takabwine sente tokwija kungita ubundi tokwija kwasa kugira ngo tugite kandi tuzomaka agobuteka kandi mbwe ngoma zimavoshu yes mbwenu atomwishaja kwanga mbere cyo namwapa ngamani chimushumbashi yanga ya najangu ubundi nchaketi nkubone chikwetagwa ninga natkantara kubi abwinchi yanga yash kumitara genda mbora ashanko wandigamu nyonchi manya kandi mbwenu ashanko ndumuna mbwenu mugambo langu turi hamwe konko umuntu reba ngaruka distance akazaho na kweherera abushunga kezo mbwenu rukunde gumira bishemwe gumwazi gumwe ndebesumye ejo mpangare itazanya kwizo kwempaho ati nchakire nyine inguza kora okwembara mbwe na nyangu njokwe njyaho narara then kucheri ngoye botakaje kushomesa njebe ni hokwe mpaho then mitware tenzi kusho atati yugumize mu gihende nti ati ndikare kujya kama kushoma kuni yagabanya abantu be yagenda yabarara nko muningi yankera ubwanjera ayana mu program yanjye yero nakorwe hata ajikopa jumanya to abakazi barikaro mukazi nakwata mporo bundi akuyamucyo cyo akota kumugambira ko mukachwihamu hata chi yankwata mpora achiyenga uninza kuzamo dano jomese first double cyabashomesa no bimanya na second double then jana abona part time ngakoba kore jogo mpaho gwa alliance after break nzaka pichi ndeka ko kore nze kushomesa ngariki mudan ka after lunch ninga shinko mwazi munonga hatkwachi ichumuruzo ngabanchimuze ajati chat kisijati nisona manchizana ibanachi inga nistaka mori nochanga unutaho munju yawe ntiyate hatkuntemba ntanashuma nazo mukibina nakushomesa nafutera cyo kiti yabashomesa tinkumanya panga yabwine torera yabwine kepchi yabwine byatinkumanya akayi nebintu byeyumuka haza mwabwa binyamba atenka basigaza campus togura subana nyinji ni uzagura safari nyinji nebintu bikopo ngabanyiho bikiryange by'abasigazi kunko mwicaga babayine byinji munonga haza mukushoma kwanje nabwe nakamodani nabo n'umurumo ngenda ngunye abana bana yambuka cyemuziye yo mu cyaro mbiho mu cyaro kushimira amashimo mbano amate kuno mbarara bashimo gabone ga secondary ngoye ngandi bana sister wanje nakandi kojo kitka last born hati igero kubyogo mwishichinesi wani no saba mbwe na safia kabiti yamba kugira ngo bakore imirimo umugango cyangwa he hatogo mwici yapakira mpora byona kandi kena kubona ke yabwine pichi yakunga bakibaza bakabitwara pichi bakanambara bataye bavuge pichi nkinjanga sikaze nkitano timo kuyabitwe tikimanaho yabitibire kuza kwijo mwazi nshaka kwiyera kare nangwasha taratuye byanje kugira ngo agiye atari byanje byingi akakwata mu buke yamushemeza muci yashuma mbene kwijo mwazi ushanga stawanja bena hata nateka nashanga isafuriya kwata abasafuriya nkishati ninga nkina kandi ndayine kamwe chimbuzabuza kopo mbere yanda bitakwereka mwana wanje inzu ndebo mu muryango byabrabra nabyo bitakora kuzomucenge hati konkasha kubanda okay shankubanda kuretinga yes finally mbwe nuncenga chikoma mpombo inagenda atyo mbwe nguma ninkora konka kumba nintena ngakachika ninjangu nasi 12 tukuzungu 18 ubwo mwici yamaze kushanko wagenda mbwe ni yandemere njambo nayo ndeba yo mwisho mukanisejo iwabe notera mwenanga tenanga
hati abo kujanja na disappointment yo mwishoko ngani mukunda kunkambo yenu ya agenda yes inyijambo yenu mugomba kumureba abatezi benanga tinkumanya muri nkanya kujankani nyende kandi nsakinga twabitishika kwira na inte nanga nkanta gumani ndeba ananga munonga abo kugira ngo kawajizoro kugu hate nkanga wabo banomego ko banomanya hate kuna enda abatwaza kwira munonga hata bishonga te kumurunyiriro bakukiza kwira kujanda omwicuja natambura jembe n'umuco kubasa kunkora hate nanga njumeza twibaga abantu bakwira manye ndo murunyiriro mparampo mwice mitamburure hate ogumwishi agabaryo ko hiyika chika kandi aje mucaye tuye kubana bwakantuye ni mureba mbuye no mukorere nayo kandi ndana bruksho mashomere tambene tari kukoresha bikona tugumucanyije mugambere ranga kangwasa nija namufika namuganirira mukama yataho umuhanda nangwa tibyayirwa kunkambu y'ino final yanchiriza yes twamanya na hemyaka kagumwe ni njani yebiri ranga yanyamba nabunantu mukundwa nuwogumbwe nuwoyi nuwogumpa Patricia yatukunda wargaha wazumukawa bizibwa byo mwana wanje kabitoro bi tagambere konkana argaha nayikarakasa nagambira muzeyi tazajira ate tunahita kubona umuntu wo kumpwera umuhozi atente hazo bwana mbebye po byona byono mukayitu nishika family yiti yona ubona bwena hati yatinyengisirwe nyengano ugira abana 15 ninga bwena ba anko banje nimanya ho bakimwe nabo kushana nabo njamutari yuni njana nabona ningisirwe nyenga mbwenu muzeyi kumugambira atina tunashiro no kushira umwishi wa ankore Mombasa ataba ko bakuyendente ntimukazikazana nchiza aho yabwa school fees ibintu byagumere atimaze matiranga kwase atunda no gitwa nte muze atina konkaranga yanyamba kana kuzosinza sente buciye nduku uzaruza mu yanjejo ranga yangwasa bashishanga Kenton Biriso kumushati ndumwebwa n'ubundi giranta we no kumushati yagenda James Matama bampwera bansapotinga twazo mwisho kumpa twamushaba nataka senta kuna binyine mwashwera mukazi namubona ibiro ashatu byo kwa kashatu 2018 twaza introduction the following day ashatu na kimwe twazumura harabantu bampimutuka bamvuga ngo mukama zati uri nyiri muzee yatanga tsiyatu so tuba kukomera aha muzee yatina na mukade nakurimbaga yamana munonga Reverend yarazima sinkuruziza ijanyamba mbaga ya mbera ho na bari mwaka atana no Reverend monika nyabeye mu ruzwa kacika yanshomere shitweka yansupportinga nashiro mukazi je munonga twatandikiraho atandika maka mwana wanje yes ranga baherize Rizaro ranga tuye Rizaro mwe nabana bangaye tuye nabana babiri umusigazi hamwe n'umwishiki yes umushu tukamweta ahuriye Adonai umwishiki n'ukunda kwejaira ranga no kutangaza nyowe owitu no kunabindegera kunabikuze kubona kuno kushanga nienda baho mpo hono shanga nanyi no mukaza tunanyi kushitama ngo kushanga umwami no mucyara nabana nicyo kutangaza kandi above all kayite keta rukubi ngaho nashwire neka yamani mbwenu hanga nimutya no kugira ngo akanyokwe yona yanda byo kwiyona mpaka naha mpaho nakeri izoba twazo mukora private schools tibyango habishemwe zo kumpa sente zangu zo kuzanga finally nija ijoba tahikirango advertisinga taisisi yankore munenda abakozi bo gukora umushomero cya munonga jyabishi Revival Girls High School ikirango nacyana nakitino mwami ngugaye acheji kandi bya cyaci nyowe n'uri mchache nangwa namuziye bundo bwatari ko bahati yafuta kana ba mukadaba zire banje ono murumo ningubona konkanye jampandika nangwa ko umuntu aba yashimise munongo mashimire nkozire gwembeza naci shabuga deputy headmaster mbona abrayinjire konkara hanga nabona ndwendo kumanda bwicigumiro kubana benda either bana ba kanoni nabana ba Reverend naba kama mwenu ndayibaruka kumpuka dabisisi mbwenu abishemwe
abandi ntugamba takumanya ngatine mazima genyine konka daisi yankure n'ubuteka ntuye application Reverend Human Resource umwami ngasho Reverend Milton tumwita Uncle Milton yes mbuye no kumushija kantangaza munonga nyona ngo ahungurire tinga bwino umuntu angakine rwanda kuzashaba umurumo kikanta muryango shanga ngo katariyo nteza kodi katezo kabura umushaka yashanga sama mpata ati yo mushija unte anyacyaje munonga takumanya tanga kurebaga kandebaga umushanya ciraje munonga nzo mu office ma application yitwate bitumanye no kushanga umuntu nayo tuba nankani barimo yakijukwasa ugiriye mu twache munongo ubundi nkabandi kwakora agitambika hari umushija yashitama kana za kurya ranje mere yaje kwasa rubaju yashoma application yanje kurgacha kamche kubanza mpaka muhero yakoza attention yampa attention nkayangamba tumbe tuhanga kubase mwana ntinishobona Reverend ati nyine barha hanu atabar kwendo murumo atinangwa ati just abana nkabaswahili bonga tuna tinki gana 5 aboroswahili bonga murumo gumwe kandi n'umushimisho gana 5 chikamaramani kugaya tungarhanga kwase nata ngwino kuntaha bija bashoboza resti yaba kuzakora interviews bakatyesu mbairawe bakatyesu wande nangwa chimarubwire byarahangano byendo gumisereza konga tudukuferayo banderesumu ngwino iza interviews yo zo kwandika jo zahandike turuko biragende turekera kuri atiho nzayo mbandika ranga nkwasa nangwa tibyangwa konka after like 3 weeks ninga kwezi kubona nabwo ntegeza nangwa manchant bakamara batya abana bo bananga babakama ito batugaho mantu bitangiye cyaho ati njyanta kangu benishimesa konka bangana binakarumuka kari katari kubi hano bara secondary antu bikangu maha konka ndukuyana munzeri uva yifunze kwireza na diocese yitu ndi abantu resumu kandi natererwa ndijo muntu ngo ije mu interviews izo barati birebe nebi zo gamba muri neza kanwa oro interviews kuze kushika umutenti diocese ntwazikorire bishop akaire timu yamana munonga bashaba mana bona pani yabantu njya kabaye inkabira na batanu indikateka imana abazeki konka bashabona bahami bishop ari mu ndebe hari asitana mwaza azikurire tone umuntu nayoga umutana yarabahwa yagweji konka mbuye no kujya kuko bagize ngo wazo mu kintu cyangwa kire mu kimwe nzo muri nyiro mpora nshomboka bambikaho nzi abashaba kantire buzo munwana wanje apana nyo kwihanza mukora tingana genda vyinkiri y'abashaba kambuza banshongera kanti ngenyenka twena yes mbuye no mukutaha manta masukumbuye hati utkurigera biriye buzo tabashasha bangendera kugira ngo ubundi barandinga tubamanya ntaha ngo kandi cura abandi nabagamba nabandi na imantu ubundi bamanya n'abashaka bamwe bakushiraho bagira ngo bashaba banyite mbene paneri kabakara umwana wanje ntaha no kumanta cyangwa nuko konka katangara munonga yes umukanya katari kahari bantera nze kwakira appointment at diocese kumbi mu gwa Revival Girls High School tio ngataranga naze na cyangwa sinashanga ka ho graduation ya BSU shanga abantu bona bakukinga bakugenda bino bwira ngusayininga barangi bona ngishoma shangera na office tio mbuye nu nkantwani imprena bakujango ngwino mweje ya cyaci ni abana ba Reverend yabahe kuko mponka bunu bujuruzi ucakurga mu cyabicu cyandega mukana naye na mantu mbuye kandi weza batampa kandi bendo umuntu no wabiri mu Revival Girls ninga shuri Revival Junior namagizigeye tukujyana no kandi bakaba batanguhi no box Mustafa tukabuza abantu abatabitwine benyine bajyangwa pana cyaci kabatafa bishop akijaye kwatramu kandi akakubuza munonga ushomesa akakubuza kandi ibintu byo mufirwe yine giye ushomesa yenyine naje manyaji konkaranga twasa final ruhanga yankokwe yona munakweje yona namukona nyinji munonga yanteka hanuya hatordos hatendo dos nangwa dos chonka nindeba hari mwana wanje tio
mbere bitari byahanga hari yes hanga nkwase amin honesty n'umusheja kandi ibintu bye nabishobora je munonga mazima konka noreba ngo urahanga nakora ibyo kutangaza hiya muhire umusheja akatandikira uko cyamakanda n'ishomero narwata umutwe ryo kunorura konka aranga yamukora ibyo kutangaza senior primary yaza ha university Bishop Stewart University yabo umwebembezi yanagambira ubwembezi bukaba butangwi konka aranga yamarabiyamo yamanyichi yabe nayenda nakugira ati nkani nkwatoku ngundu ndane sente zubiho atkana kazuronda kongo kuchira munonga yagamba nshunga yimukago ebintu omukago kaba byacendere abazire barukushuza munonga kongo mukushwera emukago ye yatunjire ine chango munonga cyamukorere okuza kutunga umukundu wa wine omucharo gutuma inaha kandi mbamweta Patricia ninyara umuhereze dakika nk'itanu boko bantu barayeka cyo kushoma messages n'amasumu abantu aba bari mbatera nabontu wenda ngutubatunje Madame Patricia twakwakira omusize omuzindaro agambe tumuhure ubundi agire iki yayongeraho uwamakagashangira honest akamushangata n'umuntu cyo twatayisiri izoba abo kumba ntabari kumanya honest ningira ngo number 1 oyireho rahanga wamuhangire ubwo muntu bahize imyaka mukaga nanachikwataje munonga omubushwero burukwera mwene namanya honest ubona uko bahine cyayebo kiba kiri kikuru munongo kukitagambira twakwakira webara umuterekanisa wa programu webare kutwakira program eji amina imbanza no kusima rahanga aha bwizoberi nabwe mbabaze kureba ngo turi umwanya ugo nisima no murebezi w'ubureberezi bwitwa Ankole abo kutereza mu gishogu kwijo program eji kandi tukahereza obujuzobo anko kuba bagambira abo kutureba nabo kuturukiriza izina lyanje ni Patricia atukunda kandi umukama kanyongeraho eri atukundane nisima mukama abo muami wanje ngo kuyabagambira obujuzo bwe nimanya uno muntu omukozi umuntu nakunda kukora omweni mweta workaholic abo kuba nakunda kukora munonga abo murimo gwatungire revival vogo bwa dos ishaheze rukumureta nishaha za tamburaho mbwene nakunda okukora kandi nakunda ngo akore ikintu ekiri cyo kandi kiki akikirize mbwene bwene umwe nore yacererwa mukonkomanya ngo n'ubushobozi bwamuherezibwe mazima tari mu kufuba kubona apana utiyo tokureba ko wamanya amina yes honest umushangirota honesty n'omuntu arukunda abantu nakunda kukora emikago nko kuyabagambira yes nakunda abantu nakunda kuganirira abantu omuka yanyu iwe nk'omukyara omushwero burahanga we yakwereze akakwereza omwamugo ukamutunguta kandi as of now family ukishangirota omwami wanje actually tukabugabugana omukanisa yitu yakachika nikanisa eyindikuruga munyowe mwena kayizireyo kutere nanga nuwe yabanze kundeba abo kuba kariya ipesha ryeryo akariya ipesha ryenyo ntakukimanya of course iwe kiza kuraba abanakureba actually mukungambira kanjira akandira izuba ryo kubanza ndugira graduation yes mwene umubuzi witu by then akanyemereza yagamba umwami mwine omuhara ahereze kujwara mbwene yemera twakire tukusimireho ruhanga ataho nho yandebire yes we yandwariza mpora
kandi nanye ubundi aha ninkunda kweshongora yes nkashoma music kwaya yes so kunagira umukwaya kugira ngo kana atere nanga kanimanyaho kake konka ntakumanya hymns kandi mbasa kutera worship na praise konka ntamakutera hymns hati njangire cyetengo cyo kwega kutera ki hymns when turi mu practice omwe njamja nkonka shiye muntu yananda kwega kutera hymns no basa kunyegesa atuwaho namuhereza ki wamuhereza kanya namuhereza kanya nangwe cyo tiyakigamba konka nuko twatandikire rahanga yabakwatsa ya blessing ebyanyu yakutasi ati yantasi ati rahanga yatumugisha yatereza abana nango tukiriyo tuzara twakahereze kwa tukiri bato yes konka mwine babiri bonka mwine abana babiri kandi obushwero obu tinkagira ngo bworobi obwanguhi nk'uko kumanya umuntu nazayo hati amarayo amezi 2 arugayo kandi before marriage abantu nabamanyine obushwero bwitu bube kare tubutwanguhire takubura mu bigezo bigezo nibyija konka ekikuru munonga no kusasirana nakora enshobe nimwesasiza nawe yagira enshobe yakora twesasizana nkabarokore kandi ekindi ntukundana rukundo omuri byona nk'oku bibiri kutugira omu Yohana y'okubanza omushororongo gwa 4 eshura ya 4 omushororongo ogwa 6 ogwa 7 na n'ogwa 8 nibugamba ha rukundo ya Ruhanga itwe nk'abana be twine kukundana no matter what obumboro obumbugiga yes obumboro obumbugiga twine kukundana nk'abantu abikirize Ruhanga Yesu Kristo komujuni w'amagara gitu abantu abakuba bajunirwe tibakaba nk'abantu abensi yes akubenjere yitwetegerezamo ebintu neyo tukubirebamu bariya twoba kugirebamo niba bitari kushishana n'akaki omuntu nomureba murebera omu kishani kya Ruhanga nango yiteka no mu bigere bye byo tatu kuri yakubarinka nyowe oyine icyo uri gukora Patricia apparently obwire bwa hati ni kashoma international business nka volunteering home compassion narugayo cyamuhunga CDC narugayo apparently ndiyo muka omurimo gucangire ngiye ndeberera abana muka nomanyije radio nehurwa abantu benji munonga ni neshonga abo kinakikuvuza abo kuboshomere umucyaro gwashomere kandi uko sti ya burijuti ya buryomwe konka radio ginehurwa benji haza tokamanye biranga kora itwatwine obushuruzi kugira ngo abamwe abakurga tuko baguma iwe rahango wakurita mu studio za Revival Radio ohumuri noja kuja kustera hesumu otintungira umurimo rahango guno mwesugwa kandi utwikiriza terebere natukora binji yes tubinaha Patricia kandi tuja kubantu mbuze bindi binji kukira munonga twantendera program eji munjirize ngire honde kache niza kugaruka nturukwija kwakira amasomo mudakika ibiruzonka tumanye abantu ababariho kandi ntushemerera munonga twagira abo abari kwija kurabamo bari kwikiriza Yesu Kristo kuba umujuni w'amagara gabo agwa program ejo kurebwa mu bya Honest na Patricia ubundi bukagira cyangwa ikibyakumbekera program ejo ya YouTube kandi ndwasasara arana kugira ngo ekinta kirumu akikwatsireje munonga ukureba mu program ejo yagenda umesha tuja kubanisha ma comments zone ziri ya YouTube kandi n'amasomo tuja kubantu gakira program bagita urugendo rw'amagara
Bye for radio. Hello. Twakwakira sebo ntugamba no hakandi watera nkahi. Wabuchuro kashara twakwakira. Nashimirwa n'abaginya bwateyetera mu studio ezeze. Wabahurra. Mazima kandi nayo ngo hango ko nakora kandi by'amana simo mu cyaro bwo nayo bare ku. Umucyara n'umuntu w'amana. No chuma yangu mazima waro mutazo nakeka amba mushiga no wakora upatikana byangiye ku nkano no byo tkankora bw'amana gatwaga kuje nyuma kandi wine narango mbitirize. Uchimwe chona nikitambara kurungi. Okay. Bambe inzukingi. Amina. Revival Radio. Hello. Asimu shemwe no hakandi watera nkahi. Yes, wishima twakwakira. Abana ari kureba muzena kusoma ngenda rije bareke kongaranga kanga karwana. Ustoba astro kubaje. Uriya nubanga marwa ke nubanga waragize nubamwetoroza. Kongaranga cyari kiretse kijuda. Munonga. Ngaho cyarabamu. Mufindo mukayobo mushirike waba bana. Ranga bakwase kugume mudije kamugudani yatukoro. Utaramukizi Reverend tugumze mu Kenneth ubwo no muri isa kandi tumwendeze birungi byonka mutabarije no mukoro gumamwe erizoba kandi ikiro cha abakazi gwaguriye mukoro gw'amana munonga mukama nayi bari Dorothy Mpumbi deputy teacher wa Bishop's Girls Marshiri yagira ati itonka Bishop's Girls Marshiri ndabahurikiza munonga kandi tukunda program zanyu ukushyira munonga program y'urugendo rw'amagara yanasima kandi ababante batora munonga mukama kibahera umugisha bare nemeremo y'umurukoro ko Marshiri. Okay, Engineer Joel anagira ati wow honest ati ntunkurikize kandi Engineer Joel rogo nagenda taho nka message neba neremerero mu ukuramutse abantu nkabanga ikonka mbweno n'umuntu w'amana munonga Engineer himself Joel nagira ati nyoni mbantu kandi he taught me at Bara Modern Secondary School n'umweji wawe wari aho. Okay, yabare munonga Joel kandi no kurikiza Revival Radio. Joshua kurugarugazi masheruka aruhaturikize kandi we yanasima program mukama wawe arwaha umuntu w'amana munonga head teacher Madam Kerea nahurikiza Radio Age ntumuzima munonga nareba na head teacher wa Revival Junior weshimwe Caleb aruho yabare kuba yesebo kandi twatubwinaha nano mchara we mwebere kukunda Revival Radio. Hello. Yes please. Ndije ningamba noha. Mbona mshoko gani nsiga mashema? Yes. Na ndaje na urugo wa honest wa mura. Amura nito mgumisarza kama kuewa. Yes. Ndio mnaje kikawa ngo wakitaka. Amina. Okay. Hello. Yes. Ndiaho mukama nalinda asimwe Yesu yenu nyasa nalewati wakala kone vituje kutakaza
nodebe kuzaka akabiro kw'ibabari barakuzama bwo kugasitari yagufana nuko warugeyo tagayariye ati yabaisararureko ranze kukwegwe yarurashamerwa kubujuzi kandi nawe asonayebore kweyo kureba kutuwanisha kunegera ubwobogaya ruhagakwereza umusha nituwe tukurire basana hari mu kigeti karuga. amina kandi umukirigito cya revival radio cyahwira yakahangura radio biyesa akora abantu ubona baye barahariya ngweno kandi atwonda mnonga. On top of that no murokore umushabi n'umuntu w'amana mukamachikwera umugisha utaramyiza abantu bamakenke. I'm happy about the testimony of Mr. Tukundana Honesty. Sincerely, he is a saved and hardworking dos. Omuntu ogu najata naye bari okujunwa especially in such a big family. Bamweta asa tukamwesuga. Mshomesa ari ntari school. Senior teacher. N'umushomesa mukuru. Kandi agaraka ashomesa umwe ashomesa na revival radio ningira na revival girls high school nijanje bachitarumbuza ubunako revival radio nezarwa nayo arona rigire kuvugana twonka kandi Bishop Sheldon n'icyaro kora akashozi kari hate ibintu byo na bibiri revival hatati ni mpura yo revival y'umwana benu hari matahavire yes revival radio no obishemwe tukurire Kariya yanga revival radio hello Kamsimbe asimwe Yesu mwebale programu bari kurikiza ubwo nabushe mweze nateza kiwa yamuyanja mwebale kutuletera abagenyabo amina abantu bapfurikize mwebale mnonga bari bambi no kurikiza utaramukiza abantu buku kandi kimurakorane cyamane revival radio hello Hello, twakwakira wishimwe azina kuyoka kwa wachira amana uzanizo abajyo mu radio ntagamba no asebo kandi watera nkai no gambana byaranga Fredi omubuzi wakagugu omurika ningi chengero manya na nkabisho pokutisha tukorire akatuleta omwani kandi ukubakira wena yes ajaja mu butunji okama bafira mushi amina ya Bishop wankore waza kubagamba kabutakwaye kandi byendizo barihona ranga mubasize kuba namukozesa munonga kandi ntumusima no mucyara we abantu babukozire nangwe numwija kubiriba kandi ni mu mwabiribiri nibindi bikiriyo nibija mbwenu mwongere kubashabira amagara turukuza kushoma messages za YouTube nyakira amasomo abiri terebe yes hello radio yes please sima weziwe asimwe Yesu seburiyo kandi watera nkai bakaba fina wizari kuma tuna kasana re sinyam suze gyemere uzo wanzuza ara bayo stangaza yes azani bakuna na barba yiwo esa de icyo kibere kiwerere okay oro fina wizari kuma tuna Zefrin n'umutezi wese umuwamani atuireho kandi mukamachkwera umugisha mwebesa baruku izo comments ziri ya YouTube abariyomba tereba kandi abariyomba kuratara program weji baruku yanasima program kandi atwatse Apollo nagira ati ndiyo nimbareba kandi ninkuratara program weji kurga kabohe ni msima Jacqueline arho kandi ogunomushomesa yanasima just good evening Anthony, you are welcome from okay yanasima program kana jatu God bless you ndohomba hurikize aneta natulinda nagira tunanye ndo kandi okay ine comment ya yana commenting aho konka nchoreka ngo yari ya program weji ya hurikize okay atweta Gerald nagira ati ndwaha umunyeto ko kachika okay yebari mayikwaya master okay Perth Mozora nagira ati okay yes Perth yebari kubayo kandi ukurikiza revival radio arinda agree
yanasima program kurganya kayujo naye barishanitsa nagira ati program egi tugaramo amatsiko aine mbabazi peace nagira ati ndomba hurikize ahabwo bujulizi obwo rahanga roho Richard nagira ati ndo kurga Calvary kandi yes ye bari kutuhurikiza Kesubi Dafin nagira ati ndo mbahurikize Kesubi Dafin narga kazo ahurikize program egi twina Mujuni Anthony nagira ati thanks for the show, this is teacher Anthony from Kashaka Girls. Webara kuba yaba Kashaka ndamutize Auntie Jory headmistress nabashomesa bona kandi abantu baitu mnonga nabeji bakunda Revival Radio abana bantu bamana bo kandi webara kuba yoko kumugisha Oliver nagira ati praise God. Okay, natumanya Hannington nagira ati ndo nyamuticha Hannington kurga Revival Girls high school kandi najati thank you Bwana Dos, we are here in staff mbwene ni nko staff room ninjira following you kandi yabaramushomesa mwebare emirimo y'imurukoro ko ninja kubuza abwami honesty Revival Girls high school ahika naja kuba nangambira mu dakikanje. Hello asimwe Yesu Dennis Rushaba yes ekigambo ky'okuwandishi abanza kugamba ekyangu kinabura kyankwasa yagamba kintu yes Rushaba wazai twakayamutwara so rero Rushaba konka ye bari no kurikiza radio nabaruho kandi akuruga untikira kuba tumwina n'umuntu w'amani yes please Anthony wabagenya yabare kusima ito wagamba na Alex Mtezwe nangani ya mufiki nyamatanga Mtezwe nanga mugenzi wawe arya nawe bamugenzi Mtezwe Mtezwe nanga na already agamba byanshemeza munonga yes haya nabuza tato kwekiri yes ufena no wamanyirire nono utakoreho nono bakuriya abo wamanyirire cyangwa na yuko yakamana nyenyereba okay bazumana mutima bari yebari okay yebari Mutezwe nanga okay what's afraid arwa turikize ku rwisingiro Kagarama Church of Uganda twire Bernard twakureba kandi newe bari okuriba abantu comments za YouTube penna na nyondo arwa twineje kandi ari nakuratara program eji Makenke Trading Center yebare bambi Howard nagira ati nanye ndwa kurga Bishop Stewart University aturire kandi mukama chikwero mugisha Chiza Martin twakureba nagira ati nanye ndiyo nimbareba kandi nkuratire program eji kurga Katete Chompere Christine nawe anasima program Mbirabiremu Benjamin nawe anasima program yes abantu benshi turebe iyo message ibiri turebe Mariam Fruits are Makansin yebare kuba yuno kurikiza program eji mukama chikwero mugisha Crispus Omudura yanasima program kandi abantu benshi mugabiro na Domburu Zoriyo mukama naye bari kurinda nawe ahurikize program eji abantu babiri twindire tugacho mu studios abakoresha hazagenda. Hello wasiwapo nsembo ndiyaho bambesha niwe ya sebo gune FDC kwa samdesa utumuzisha kurga bumbire sa county Bushani district yeso wabumbeire kuyaho kitogwe na kumbuzaho obuyange na rondo mukazi okay twamurozingo kandi ibi kandi bukunabaza yes hello Revival Radio yes please kuna na man boss na tera kashangi muri Rukiga yebare kusima
simo wereza mazuma na sima chonga Oh, chendeza radio yawe shemu. Chendeza radio. Okay, wishaka tugaruke mu studios konkanta basima mnonga abatera amasomo abatsindika messages ni manyaho Nestar na Patricia. Messages ni nyingi n'amasumba mbagareba abantu abari benja babatukuratiri kandi basima tene bwaricyo konka abo bwire takaba kwata mwena mbwenu mutsasire habwisha iyo bwire bamwe abasitakwata na messages zitashoma nariba hamaka kampa okuno muntu w'amana munonga kandi ariya All Saints Church yanagira ati yanajore bwambo byawe ngo honesty is a humble gentle person. Okay, yabari mnonga maka kampa ndamkiza mucyara na family ntibendeze birungi byonka n'abantu ba All Saints Church aho mu town akidiko no mundamkize Venerable Patrick Atire no mucyara we mwana wanje umburuzi Owezi na Anthony ariyo Reverend Abraham Chireti All Saints n'abandi tubakunda mwena kandi mwe bari kuba yuno kunda Revival Radio mbwenu honest twagara ku studio twineda chikisha tuzonga usima abantu abatera amasomo kandi bazo sima abantu abankubuze ikintu cyumwe cyonkarete rukutwahendera ubu bari munongo muterekansa mbwenu isima abantu mwena abahurikirize abo kutukuratira kubana abo kuzamba bagamba gashanga tino kuri nacho ne chimaramani yes kokuru umuntu kandi yatenga agamba cyuwagamba cyikongera amani mwe bari munonga buzima kandi nyongera kusima na munonga bishop w'uburebezi bwitu bwa Ankole the right reverend associate professor Fred Sheldon Mwesugwa abo kuteka already age mpa hano kunyeta kujanje na nyengambire ngaho no Murundi above all ufitane ku revival girls high school na revival junior schools nebintu ebyo nebyakozire ruhanga wenka abintu yakushashura abo kubitwe nk'abantu tukubasa kushashura ubuzima nonga yes oshe mu honest ubundi umuntu naenda kumanya revival girls high school nishomero to munonga kamwizire namani abamwe mbageta vibe mbatayire himirundi nkeshatu n'etano yashikire by the way nanye ndi umuntu w'amahano kandi bakunda munonga amina konka mwino kumutandikire twantu barameze nani njya mwashyikiza ashatu gakashikire umuntu we nosha Revival Girls High School mu debates uko yonosha mwamatebembire cyicicurika cyona emedari medals muzitwara mwashirira za Kampala competitions mbazitowa Revival Girls High School Revival Girls High School nakanzi cyakariyo kwakasta kamayirire ninjira ngo tari cyangwa na kugira ngo kitweresa kureka nimba bazaranga kunka mutugwa byona nabwe n'abatandikira ikintu ninjya mshapira mu kintu cy'amani manya bakunda kuri ibintu kuburabura akenda mu yakwishimira y'amani nunga ndaka free mu cyogamba araraho yabagamba na hatu wachigamba umukuba trinjuru kuzatunga bashobesa bari bashomesa hariya aba